kan channel min lo ngaihdak sak thin tu te suilo chibai in vain ka buk a cheu Catholic kohhran chuan man lai tang to khan soisel na le beina alo tok fo to thina Catholic beitu te hi ringlo mi te mai ba ka kan Christian pui kan unaw te po an bang bi hau lova anih hi an ringlo mi te ai main min soisel pein min do na sajok amoni chu o ti tur khopin kohhran rang te hian min bei fo ani tun hnai te ya po YouTube pakhada chuan Pope Francisa media lom tak lo ti in asoi ti chungchang te le thil dang te manga Catholic beina le Pope thu soi then khat te ani lo zong lo la koya dot soitir phet tum te po mu tur anom nual ani heng thu bel chian dol lo chungchang te hi ka soi tum ber ero an ni lova dot phua chop na manga Catholic beina zong chan na chu chui peitan chuan internet lama po chiar tur om sa vek to ome ole kumsang ni le som pathum March ni som pathum khan Pope Francisa kha Pope atana thlantlin ani a tun kumsang ni le som ni pathum March ni som pathum kha Pope anihna champha vawi som na alo ni le tareng maya chumi pual chuan tun tuma hian Pope Francisa kumsom chung Pope ani hunchhunga sulhnu chhinchhiahtlak langzar zual bik thlanchhuah som chungchang te kan ngai thladon ani pakhatna ta na chuan March sang ni le som pathuma papal conclave kan ti Pope thlang tura cardinal rualin election an neina khan Pope Francisa kha thlantlin tura rin kai te zinga khan alang ve mi alova ma se election an zo meu chuan Pope atana thlantlin alo ni ta a Catholic kohhran history a record thar aron siam ngala Jesuit congregation Society of Jesus kan ti atanga Pope nima saber ni na may baka Latin American Pope nima saber le Southern Hemisphere anti Kovel chimlam mi Pope ni na chel tu mas saber ni na record aron siam ta ani tin Pope ni to zinga Francis ti ming puma saber ani bok ani Francis ti minga thlan hi mithiang lim Saint Francis of Assisi khani in kohhran kai hruai adu dana le mimal nuna po thui tak he mithiang lim Saint Francis of Assisi nen hian in leichin na an nei ani mithiang lim Saint Francis ang khan heng in ngaitlom na te in rem na te mirethei te ngai sak le kan chen na khovel duat taka en kol te hianin Pope Francisa nuna mun poimo tak an lua ani panina chuan Pope ani nuwa interview ani masak ber na khan khovel mun ranga Jesuit journals hovin an koma tumdanga Pope te an interview dan ang lo takin topic rang an soipuya Jesuit congregation a zom chante ni tin atong trai dan te Pope ani anga kohhran kai hruai zel atum dan te mai baka ale khabu chiar thin chungchang le ale khabu du berte a movie du berte thlengin an ti pui bor thei ani Jesuit media pakhat America ti ina Gorkhe Mario Bergoglio hi tunge ani tia azona chu Pope Francis chuan misual kani ti hianin min soi fi ber ome ti ina changa sarkar sum ei rule dot manga mi pui min bum thin tu te poina misual kani anin ti phalo na khovela hian Pope Francisa meu poin misual kani atingam hi mien ngai tlom tak chapo na nei lo ani ti ati chiang le ome the America chanchin bu po hianin Pope Francisa an kom na chungchang chu atai telatan a big heart open to God ti in ada nge ani pathumna chuan ale khazia
Evangelii Gaudium, the joy of the gospel ti le predicate evangelium ti chungchang hi ani a soi mai chi an ni om love Pope Francisa hi min ngai tlom tak atul chuan ngaihdan dil hre lo le melhlim tak pua mi ko ma nui ve bok thin ani na hi adang lam na pakhat chu ani ve hrim ome Pope ani nuwa ale khazia Evangelii Gaudium, the joy of gospel apo hian chanchin thril tu chu mithi vuina tanga lo ho lim ang main mel lim lo aputur ani lo ti in aziak lang nge a tin kohhran chu mi harsa le retheite tan ani tur ani a kohhran ho sa luang chuak ngai lo mani in lum chawatom tlat ai chuan kohhran rethei tak biak in tha po nei lem lo le bal ve tak po ni se mi harsa le nuai hnung te tan luang chuak thin kohhran ani chuan chu kohhran chu ka thlang zo ke ati hial ani athuzia pakhat predicate evangelium ti azia hi apostolic constitution ni in roman curia kan ti changtlung zo ka siam thatna ani a he reforms hi Pope Francisa lo thlangtling tu te point siam thatura an ngen kha ni in siam that dan tur chungchang a po hian kumriat chung lai mai uluk taka zir chian na nei to alo ni a he apostolic constitution a hian thil thar tam tak da ani a laymen kan ti te tan poa kohhrana chanvo chel ve theina dan te kohhrana kumtling lo le no pangjok te ven him na dan te le kohhran thu nei na mumal zoka semzai chungchang te po da thar an ni a tin Catholic te chu chanchin tha the dar konga te missionary na thanem ngai taka thok tura amalak na te po hi sulhnu tam tak zinga Pope Francisa kan hriat reng to na tur te zinga mi ani ome palina chuan Pope ani nu a rompon lama azin chu amasak berdu na chu Italy chimtop Mediterranean tuipuya Lampedusa Island te takte yani in khopui le biak in lian zok te ni lova he island te takte a thlan chan chu khovel mun sang abik takin Africa atanga migrants tam tak sahim na zonga Europe pantu te fuan khom na ani a helai muna hian migrants tam tak te chu nung dama thleng zo lova thi te po an tam hle ni Pope hian heng mi bai vai hun har satak tok mek te chu vakal chilin mas te avanei saka Pope hian mi rithei te angai ven thin hle a anuna ngei po tun tuma mai ni lo voi tam tak alo lan tir fo to ani Holy Thursday ya te po Christian chau ni lo Muslim refugees te thlengin an ke te asil sak hial ani kha Pathian fa te vek kan ni a engsa khua po von ila kanin kara rem na le in lung rol na chu reng se ka du ani ti in asoi fo thin ani pangana chuan kumsang ni le som pathuma World Youth Day Brazila aman puizo khan Roma alet le khan reporters ten LGBT chungchang an zona a chan na khan soya lo in Christian te zinga po ti tam tu ber ani hial ani kha khang hun lai khan LGBT te chu tun ai hian mu sit le di riam an tok na sa le a Pope hianin an thlawang ho sakin gay te po keima ni ang boka mi hring ve tho an ni na mu sit na le en dong na an tuar chu tha atilova gay chuan sual rong abol lova ril rutha aputa pathian tri mi ani chuan gay ani wang ringot khan achung thu ro rel sak turin tunge kani ati ani Pope Francis chu miril rutha tak mi tu po ang khata en thei ani ti achiang le ome parukna chuan kumsang ni le som panga a popin a encyclical ti chhuah laudato si ya khan Pope chu kohhran le tharau lam in kai hruai na lama
how tu ni ma sela kan chen na khovel mangai na tel lova kan suwa sam thin te wang tlang mi pui te in kara in rem lo na le leilen na hluar lu tuk te chu angai poi mo in helama po hian a tho lok le a catholic kohhran te chu modern scientist tenen po a thok hawa kan tu le fa te zel ta na chen na tlak khovel siam turin min fuya kan chen na leilung te po amoi na te chu vong nung zel turin mangai taka en kola in lung rual taka cheng ho dial chu kan ti mak mo ani ati ani ina chuan Pope Francisa chuan Catholic kohhran chu Synodal Church ani theinan beipui a thlak chungchang hi ni a kumsang khat zakwa le somruk pasari khan Catholic chuan Synod of Bishops kan ti chu official takin alo nei tran to a he synod a hian pope le cardinals te le khovel mun ranga bishops te chu kohhran in rel bol dan le thuthluk na te le kohhran in har satna anei te chu pope bula thlenin malak dan tur le dan siam that ngai siam dan tur chungchang ate pope chu rawn an pe thina Pope Francis chuan hei hi tidanglam hlekin bishops te chau ni to lovin huap zo kohhran kan ni ang nge in Catholic ring tu tam thei ang berten he sinota hian an tel ve thei dan tur aduanga he abe pui thlak nai na tum ber nia lang chu ring tu mi pui te tu ma in la rang lova lung rual taka ma kan son zel theinan kan ngaihdan te kan har satna te in ngai thlak sak ton theu theina tur platform siam ani a kohhran hruai tu te chau ni lovin lay people te zong po tel turin min soma chu tiang ani wang chuan synod an nei na nung ber po hianin kum ni la ya odona october ni som sang ni le som ni pakhat atanga october sang ni le som ni patum thleng a odon ani Bihchianna chuan kumsang ni le som ni pani July thla apawpin Canada atlo chungchang kha ani a kumsang khat zariat le somthum pakhat atang kha Canada sarkar chuan aram leilung naupang tam tak chu ti luina mangin an chung te atanga la rangin residential institution a le kha zir tur om hriattir an ni a hetiang school hi kumsang khat zakwa le somkwa pariat thleng khan kalpui ni in an soya hemi hun chung hian naupang sangli borvel te chuan nun nan chana tam tak chin hriat lovin an bo boka tuna ladam chuak te chuan ti nom na le soi sak te mi pat mei chiat na thlenga khuai khem te an ni thin thu an soya heng school tamjok te hi Catholic sister te le pui thiam te enkol na hnuaya om ani wangin Catholic kohhran chu ngaidam dil tura phut na anasa le a Pope Francis hian a hmun ngeya vakal chilin kohhran ayoin Catholic institution school tena anti dan chu poi ati thu soin ngaidam dil na avanei ani kha pakuana chuan khovela remna le muanna awm theinan le sa kuana sang vuan tu te in kara in u naw na thra alo pian theinan Pope Francis hian ma alo la ve fo thina hemi chungchang a hian kumsang ni le som pakua February khan Pope Francis le Muslim rin na vuan tu te ta na how to mun ber pakhat the grand imam of al azhar anti Ahmad al tayyib chu lekha poimo tak mai human fraternity for world peace and living together ti chu alo sign pui to ani Pope Francis chuan kan rin dan inang lo tam tak te om ma se Catholic le Muslim te chuan pathian in du taka asiam vek te kan ni ti kan ringa kanin kara in rem na le in lung rual na te in u naw na te lal ber se ti hi pathian du dan ani ti kan ring ani ati ani somna chuan traditional Latin mass chungchanga Pope Francis thuthluk na hi ani a Pope Francis chuan traditional Latin mass anti Vatican Council through
malama man trin chu khau zawk in khuakhir na dan asiama traditional Latin mass ngai sang tu te chuan he dan hi an soi sel na sa hle a Pope Francisa Pope an dem hle nge ani kha kumsang ni le somni pakat khan traditional Latin mass khuakhir na dan thu pek traditionis custodes guardians of the tradition ti chu asaina he dan bua hian Pope chuan traditional Latin mass chu Vatican II reforms dan nen ain kal ani mai baka kohhran mi le sa te chu min tender ani atiani ti zong kha tun truma Pope Francis kumsom Pope ani chunga sulhnu chhinchhiahtlak tamtak anut chia zinga langzar zual kan thlan som te an ni a heng zinga tello Pope Francis sulhnu chhinchhiahtlak iti zong te an omani chuan comment lama in thlakung lovin iron thai lang ve don nia